Na svom startnom mestu iskoči tamo Nopti Jack, prati go stopu Princeton Boy, s polja ide Marmari sa Milošem Milojevićem, na začelju trenutno Rokos i Visoko i Ogon Noti Jack, sada Marmaris prelazi u vodstvo, Noti Jack drži drugu poziciju, Marmaris drži čelo trke, Noti Jack na drugoj poziciji, Rokos i Visoko je treći, Princeton Boy četvrti, Ogon na petoj poziciji, Marmaris i dalje vodi ovu trku, Noti Jack drži drugu poziciju sa Željkom Ilićem u sedlu na trećem mestu, Rokos i Visoko, četvrta pozicija za Princeton Boya, peta za Ogona, Marmaris grabi sve više napred, kao da sa treće pozicije kreće i Rokos i Visoko, ali kreće i sa četvrte pozicije Princeton Boy sa Đorđem Perovićem u sedlu. Princeton Boy i Đorđe Perović ugrožavaju treću poziciju, Rokos i Visoko se ne da, ipak ostaje Marmaris, Noti Jack sve bliži Marmarisu, Marmaris pa Noti Jack pa izjednačeni tamo na trećoj poziciji trenutno Rokos i Visoko i Princeton Boy. Noti Jack sada kreće u napad, kreće i Rokos i Visoko, kreće i Princeton Boy, krenuo je sa začelja i Ogon, biće ovo još jedna od onih vrelih završnica trke u kojoj odlučuju poslednji metri. Marmaris kroz sredinu, Noti Jack, kreće Ogon, zaostaje Princeton Boy, Ogon, Noti Jack, Ogon izlazi na čelo trke, kreće sada i Princeton Boy, Đorđe Perović, Ogon i Kristijan Njezi, druga pobjeda, drugi stiže Princeton Boy, Marmaris, Noti Jack, pa Ogon nije trčao samo najbrže, nego je trčao i za rekord, 1.35 sa 9600 metara. Do sada je taj rekord bio 1.36.4, držali su ga Princ Surčinski i Marti Misterija koji je ponovio rezultat Princa Surčinskog, sada Ogon drži rekord na 1600 metara, 1.35.9. Manir pobjede sigurno, distance 3, veličanstvenu trku, sjajnu pobedu i čestitke za trijumf Ogona u trci Autocentra.